malu subuh tengai. Ini subuh abang yang beli nasi selo. Ngisi mau jair nyat-nyat, mai mereren malu. Halo, jak maro loh bang nasi. Tadi gerang sebut lah batis. Main jak ngeleh dong mas. Tes, jak medar malu. Main beli. Beli madelan mah putu. Main dah barang wak, beli. Nah, dot. Nih bocah nih kebarang dari. Oleh dong mas tes nih jak kapusan. Ayo di sini loh, laku loh. Wih, kayak nyat-nyat nih cowoknya. Tuh, namanya lo, rere lo. Ya di Aston, jair ini madan jair nyat-nyat. Tapi terus nanti sing nyat-nyat. Sekan kau beli. Beli made. Ada nasi nih ge ajumina. Tuh lu plastik wadah nasi beli dah waku tangannya. Wah, seram lu dong. Basang sedok lidong dot. Ulian jelema-jelema cara beli made nih besubangan gumi Bali nih benya. Dia mau boyo aja sampah plastik beli. Ulian kene nih subah ke bos beli gangsaran tindak girang weke ulah alo elah beli alih beli dija beli medar ditu beli murah dulu di subane nih anyut ke tukate amah lantasken B niki sampun mawinan B terkontaminasi beli ya niki ajang beli dari penyakit rengangge ya kan ya maklo niki sing ada ben mujair nyat aneh ada tuh tua B plastik beli apa buen jani subah medal pergub Bali nomor sedasa pitu warse kali tali plukutus sanengin neng ini timbulan sampah plastik sekali pakai ada beli mau boyo masalah gede nih beli Bo benah tuh beli. Bo aneh orangnya ajak beli ketut tuh nak subuh benah. Yang subuh orangnya benah-benah dan nak beli mau boyo. Biasa kan ya. Masalah lulu kenang. Nih ketut bisa milo kan. Masalah lu plastik itu bang pemerintah ngurus. Lagu jani basang seduk. Ahmad subong itu ngang lakuranan begog ke kene. Long tiang mulai nyemak kegarapan di jumah liu sajan. Ade, mas sampah lu plastik puniki nak subuh pemerintah seni ngurusin. Nanging mangga sida memagi antar, sampun sepatutnya ne iraga puniki nyokong ternuantu. Mangdane program puniki memagi antar. Puniki wantah kangen iraga tur kangen penak cucu puniki beli. Mat sobat yang oren beli, yang lagar mulai malu. Kawat sana lulu plastik kena bakal hitung. Nih bejair dar, nih jauh no. Onye rengi ratu idodani sareng sinamian. Pemekas nyane wenten niriki ring sejebak jagat Bali lugereyang sikian titiang jagi ngatur nguningayang kewentenan nyanyi. Wenten tios punika indik pemargin nyane sane sampun kebaos iriki ring jagat Bali kewentenang sane kabos punika wawantah sampah plastik punika sarang mangdarungu munawite wenten pikeneh nyani wenten punika pinunas titiang
mangdene presida make sami rungu ring kewentenang sampah plastik punika. Bargup balik sang wisesa Ngelantur sane sampun kapikam-kam oleh sane karos guru wisesa. Sane sampun mengah irike ring pergub nomor siu dasawidu. Warsa tuang tali pelekut sampun kawedari ring jagat Bali. Mangdo sido Bali Dwipa Kuko Lando Tujuan nyanyi ninten jawenten tios wantah ngadiang sane kabos Bali sutrepi utawi presida gumanti nyanyi Bali punika ngemangukeun lanuh lan rahayu. Tata lastari Yen sampun presida kumanti raga sareng sami ngemetuang pikayun ngelestariang sane kapos ajeg ring sejeroning sane kewentenang ira ring jagat Bali presida gumanti rahayu utawi lestari kewentenang jagat Bali. Jagat Bali ne sudrapti yen sampun kumanti presida iraga sareng sami ngresik ring kewentenang jagat Bali anapi malih ngresik sane kapos sampah plastik punika presida repi kewentenang jagat Bali.